Pitaj se gdje sam bio prije, ali krivih sebe do sad mi niko rekao nije. Crno-bijele slike i pun klinac fora, ljepotice, ljepotani, fotoeditora. I vezanih i singlom i zaručenih ima, ne treba ti patenjozo, samo klik i sve štima. Tu noć kad sam se probudio, prijatelja moga nisam vidio, poslao mi poruku. Evo baš sam neto malo surfao, na Facebook sam se prijavio, pa et ne stigoh doći, ne bi shvatio. Hajde i ti, vjeruj mi, nema bolje stranice, ima puno opcija, možeš igrati igrice, svakim trenom možeš mijenjati statuse i svi vide, tako da ne moraš slati poruke. Tamo možeš naći puno dobrih žena, ali isto tako puno je kretena, ali ništa se ne brini, njih ne moraš dodati, ako ti se nek ne sviđa, možeš ga ignorirati. Tu noć kad sam se logirao, kad se nisam majke ni šlagirao, ništa živo nisam kontao, malo duše mi je trebalo, prvi puta stolicu sam zagrio, prvog frendija na listi sam dobio, tu noć još me par njih dodalo, bijah presretan. I već pri mome prvom statusu zaželiše mi dobrodošlicu. Notifikacije se popele, crvene boje tako previnile. I tako jednoga dana ja se opet logirao, a mene nitko nije komentirao. U meni se opet probudila tuga, manje notificirana od mog tupog druga. Ja tako lijepu poruku ostaje na statusu, a on stavi točku, svi ga odmah lajkaju. A bam ti face i logiku, ja tu sjedim pred ekranom čekajući poruku. U dubokoj nadi bacam refresh i možda je zakazao klinac. Evo baš sad funkcionira. Nigdje se ništa ne dešava, a ljudi online, hajeveš. Tu noć, kad sam se logirao, majke mi moje, kad nisam popizdio. Čak ni onaj prijatelj najbolji sa početka priče, niti dolazi, niti se javlja, jer nisam mu ništa lajko puna 2 dana. Nije ni on meni. Zašto baš mene kruvati? Zašto se mene odrekli? Da Bog da vam struje nestalo. Ne imali više mankija na svojoj trgovnici, da Bog da vam hakeru lozinku promijenili. Ne vidjeli više crveni boje narednih 2 dana, pa da vidite kak je meni, kako mi se srce slama. Šta treba da napišem da me malo komate, sterat ću vas sve u kurac pa me onda tražite. I znam da ćete me naći i da ćete dobiti batina, a makar će status biti prepun notifikacija. Postoje neki drugi svjetovi, možda će me tamo više lajkati. A možda je stvarno struje nestalo, pa mirno niko ne piše, kužite. Joj Bože, samo sam se šalio. Dragi Bože, više sam zaboravio moliti, ali eto, ako me čuješ, večeras ću te lajkati. Posvetio bih jedan status vjeru samo tebi, a te ne mere tagirati, pa kontam da se ni ne isplati. Imaš
Još ti pametnije posla nego čita statuse, a znam ni Telekom nije proveo kablove dogore. Zato se nadam da čuješ moju molitvu, mak na suvo, možda ti vjetar riječi šalje, ne bi džaba ovako duo. Molim te da kada se ujutro probudim, zaboravim na ovaj dan i opet postanem nasmijen. Prosti ovim lijenim i bezobraznim ljudima i svima tima što se nazivaju mojim prijateljima i molim te da od 1.5. refreširaš u njima 7 darova Duha Svetoga. Udjeli im razum da vide da su pogriješili, udjeli im mudrost pa mi fino komentirali, udjeli im savjet da tako više ne smiju, udjeli im znanje ako komat moraju, udjeli im jakost neka duže surfaju, udjeli im pobožnost neka te slušaju i ono najvažnije, strah Gospodnji, da se ne zajebavaju.